Akay Muhammad. Oy Akay Muhammad. Akay Muhammad. Hola bay Behruz. Hola bay Behruz. Biyo. Ба боло баро. Шумо дар болоед ака? Бале, ҳозир мебароям. Оҳо, баракалло. Раҳмат. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Созед Акай Муҳаммад, хуб ҳастед? Шукронаи Худо, алҳамдулиллоҳ хубам. Хуб ҳастӣ ҳамсояҷон? Саломатият хуб? Шукронаи Худо. Акаҷон дост дорӣ? Ба ман дост лозим аст. Акаҷон достатро медиҳӣ, як-ду кор дорам. Дост? Бале, дост дорам. Модарам онҷо. Бале, албатта ба ту медиҳам. Ҳазор раҳмат акаҷон. Ту ин қадар корҳои маро буд мекунӣ. ҳеҷ гап не. ҳамсоягӣ, бародарӣ барои ҳамин хеле рӯзҳо аст. Исто ман рафта меорам. Як дақиқа дар ҳамин ҷоист рафта меорам. Майлаш акаҷон. Марҳамат гир. Раҳмат Акай Муҳаммад. Ман меравам Акай Муҳаммад, дар омони Аллоҳ бош. Майлаш хай. Дар паноҳи Худо. Акай Муҳаммад, як бори дигар ташаккур. Майлаш хай. Майлаш, хоб. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, падар. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ, писарам. Падарҷон, вақт доред? Яду савол дорам. Бале, албатта писарам. Вақт дорам. Кор ҳеҷ тамошавӣ надорад. Баъд омада корҳоямро мекунам. Рафтем, ман ба саволҳоят ҷавоб медиҳам иншааллоҳ. Биё дар ягон ҷо шинӣ, писарҷон. Биё. Писарам, дар ҳамин ҷо шинӣ. Марҳамат. Падарҷон, дар дунё ягон чиз ҳаст ки бепул бошад? Бале, албатта ҳаст, писарам. Анакунон гӯш кун, писарам. Дӯзах бо пул аст ва ҷаннат бепул.
پدر چطور جانت به پول است و دوزخ با پول؟ ана акнун гӯш кун писарам, чӣ хел дӯзах бо пул аст. қимор бозӣ мекунӣ, пул медиҳӣ. арақ менӯшӣ, пул медиҳӣ. тамоку мекашӣ, пул медиҳӣ. сафар барои фосиқӣ мекунӣ, албатта ки пул медиҳӣ писарам. ана акнун ҷаннат барои чӣ бепул аст? намоз мехонӣ, бепул мехонӣ. рӯза мегирӣ, бепул рӯза мегирӣ. истиғфор мекунӣ, бепул мекунӣ. чашматро аз номаҳрамон дур мекунӣ, бепул мекунӣ. пас писарам, барои чӣ пул медиҳу дӯзах меравӣ? намехоҳӣ ки бепул ба ҷаннат равӣ. барои ҳамин писарам, ба духтаре касе нанигар ки ба духтарат менигаранд. ҳеҷ вақт ба дӯстонат хиёнат накун. хиёнат хеле кори бад аст писарам. ана мехел писари азизам, ҳамеша ба роҳи рост рав ва ростро аз роҳи нодуруст шинос. ҳеҷ вақт хатоги бузург накун. фаҳмидӣ писарам? پدرجان یک چی دیگر پرسم، نزدیک چیست؟ خیلی سوالی خوب دادی پسرم. نزدیک این قیامت است. و نزدیکتر چیست؟ نزدیکتر این مرگ است. شیرین چیست؟ شیرین فرزند است. و شیرینتر چیست؟ شیرینتر جان است. مهربان کیست؟ مهربان والدین، یعنی پدر و مادر. و مهربانتر کیست؟ مهربانتر الله متعال. زیبا کیست؟ زیبا شکل آدمی زاد. و زیباتر کیست؟ زیباتر وصفی الله پسرم. پسری من، مهربانی من خیلی خرسندم که چنین فرزند دارم. چنین فرزندی با آداب و هر گونه سوال ها میدهی پسرم. من خرسند میشوم که تو میخواهی یک چیز فهمی. من از چنین فرزند فخر میکنم. تو فخری من هستی پسرم. الله هر یک توی ما را نگهبان باشد پسرم. پدرجان، من خیلی خرسندم که این خیلی پدر دارم. تو مرا از خوردی می آموزی و هر خطاگی مرا اصلاح میکنی. از خوردی مرا تو یک شلاق نزده ای. تو بهترین پدر هستی. من امیدوارم که به شما فرزندی خوب میشوم و با آداب میشوم و هیچ وقت سرت رو خم نمیکنم پدر. انشاءالله پدر جان. پسرم مالش پسرم راو خیر در پناه خدا پسرم. تو من آرزو میکردم که روزی که صاحبی پسر شوم برایش یاد میدهم که پسرها مردن. برایش نشان میدهم که دلی رو نرنجاند و اشکی کسی رو نریزاند. برایش یاد میدهم که تمام دخترهای دنیا برای او آفریده نشدند. پس همیشه چشمانی با حجاب داشته باشد. برایش یاد میدهم که غیرت مرد آن است که حرمت زن را نگه دارد، نه اینکه زن را بازیچه ساخته هوسرانی کند. برایش یاد میدهم که هر عهدی که با همسرش میکند وفادار باشد و در آخر برایش یاد میدهم که همیشه راستگو و حقیقت پرور باشد.
фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. салому алейкум бародарон, хуш омадед дар канали мо. ман умедворам ки филм ба шумо махсул шуд ва бародаро дар канали мо подписация кунед, лайк монед ва фикротумон дар комментария нависед ва аз шумо эҳтиёмона хоҳиш менамоем ки моро дастгирӣ кунед. бародаро аз шумо дастгирӣ карданами фақат подписация кунед, лайк монед ва чӣ хатогие ки мо дар филм мекунем ва шумо нависед ва мо онро ислоҳ мекунем. хайр бародаро, аз шумо фақат дастгирӣ, аз мо пешравӣ. бародаро иншоалло ҳаракат мекунем ки барои шумо филмҳои беҳтарин пешниҳод кунем. миннатдории худро ба ҳар яктаи шумо мерасонам ки мара дастгирӣ кардесем ва бародаро раҳмат ба ҳар яктаи шумо ки филми моро тамошо мекунем. қиматтарин чизи ин вақт аст. шумо вақтатонро сарф карда филмҳои моро тамошо мекунед. раҳмат. худо ҳар яктаи моро нигаҳбон бошад. бохӣ дар амони аллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бо мо бошед.